Muhinga uria ugumagira ikundi cia atumia makienda gukinyira igina cia gwikuria kuma kuri thirikari ni kwaga umenyo wa uria mangikinyira mbeca ici, ndeto iria itumaga aingi mage kugunika riria mieke ino yarekererio. Na msikaidi dharau. Gikundi kimwe gitari gia thirikari kuma kaunti ya Kajiado nikihete atumia kuma Loitoktok utarani wegie njira cia kwamukira mbeca iria iheanagwo ni thirikari niguo kumateithiriria gwikuria. Murugamiriri wa githomo giki akiuga ona thengia wa thirikari gukorwo ihitukitie kigina kia atumia gwikuria ni kuri matakoragwo na umenyo wa mbeca ici muno makiria atumia aria mari icagi-ini. Na tumeona ni vizuri tuanze kufanya kitu inaitwa social economic empowerment, tukijua kwamba kuna rasilimali nyingi ambayo serikali imeweka pale kwa ajili ya kina mama, na wengi wao hawapati hizi fedha. Watu wengi wako katika vikundi ambavyo ziko registered, lakini mara nyingi hawajaweza kupata faida ya hizi mikopo. Ili wakapate training na ili wakapate kujua mambo ya savings, mambo ya kupata loans na mahali ambao zinapatikana. Aria magunikite na githomo giki makiuga nikimateithiririe kumenya uria mangiamukira mbeca ici, makiuga ni igukorwo iri na uguni munene amu ni kumateithiriria gutirithia muturire na oho kumakura kuma kuri wagi wa mawira. Nikuja hii training sikujua mingi kuhusu pesa za loans ambazo zinapeanwa kwa serikali na zingine kwa shirika zingine kama GAF, lakini venye nimekuja hapa nimeweza kupata elimu kuhusu hizo loans na jinsi nitakavyo save nisaidie kama kikundi yangu. Sisi kama wasee tukitabutiwa tupesa kidogo tununue tukuku na tubusi, hiyo tunaweza kukatia. Atumia aya moretie kurihagirwo githomo ta giki kaingi na kaingi kona ingi ni aria marituhagirwo gukinyira mieke ino. Na isiwe mwisho aendelee kuelimisha sana sana kule vijijini, kwa sababu vile vijijini hatufikiwagwi na mambo. Giribotera Inoro TV jitagwo Wanjiru wa Marofo. Hata kama